Pitati me učitelj stade, pa jedinica kao kruška pade. Moram u glavu staviti znanje ili me čeka ulica pranje. Znanje moram imati i od toga platu primati. Takmičila sam se iz tehnike i tehnologije, osvojila drugo mjesto na republičkom takmičenju. I na takmičenju talenata sam pisala istraživački rad i osvojila prvu nagradu na republičkom nivou. I rad je bio o robotima i nastavi. Da li bolje deca uče uz robote ili bez robota. Od 5. razreda Mija se takmiči iz predmeta tehnike i tehnologije, a imamo još jedno takmičenje, to je Regionalni centar za talente, gde je Mija radila istraživački rad samostalno i osvojila je drugu nagradu i prvu specijalnu nagradu ove godine. Opisuje kad uveće da pomogne, velikog srca i poštovanje prema ljudima. Mija kao dete je bila veoma radoznala, znatiželjna, veoma je bila kreativna, pisala je, crtala je, uz brata Ognjena, koji je njen uzor, idol, je mnoge stvari naučila. Naučila je da čita i piše još u predškolskom uzrastu, tako da je to posle sve kasnije se prenelo i na školu i pored nas, meni supruga, pošto smo i mi prosvetni radnici, polako je krenula u te vode takmičarske, da kažemo. Glumica, to je, mislim, mnogo volim glumu i recitovanje i to mi i ide. Njena kreativnost, njena druželjubivost, njena opuštenost ide baš u tom pravcu i mislim da je stvarno to leži i da lako može da se ubaci u tu drugu, odnosno ulogu druge ličnosti i da stvarno bude glumica. Ako je to njena želja i ako se u tome stvarno vidi i ostvari, bit ću takođe ponosan. Ona je od uvijek bila moj, odnosno ja sam bio njen uzor i to sam primetio još kad smo radili neke bojanke, neke kreativne zadatke i tako, da je ona uvijek gledala kako ja radim, da se poboljša i da uvijek se ugledala na mene. Ovde smo trenutno na bazenu na kome već treniram 9-10 godina. Ova medalja je sa discipline 100 metara delfin, a najdraža tehnika mi je lizno.